Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kubalandeli okuma fans of Uthando Nesthembu. Niyabona ke manje bigger picture. Niyabona ukuthi why umamkhulu supportive wife. Lana kunosisi kuthiwa bawu-10. Labo sisi bakhokha malini 5,000. Ukuze kube njani? Ukuze bebe number 5. Mawuthi 10 times 5,000 ubona ukuthi kwenziwa malini lapho. Bahamba bayohlala noMseleku badla ke isidlo sespecial. Baba uMseleku ababuka asesi baba uMseleku hayi ngizoba namanye ama-options futhi lento le kusengaphinda ngiyenze. Kodwa mina ngiyayibuza ukuthi ontombazane laba abawuphi ngempela abantu abanemali engaka. Hayibo 5,000 ukuba unumber 5 ukuyolinda uFriday ngoba phela ngenzeka ukuthi uma number 5 wena ulinda ngoFriday ngoba bese u4 manje ukhokha imali engaka ukhokhela ukulinda. Hayi niyathusa noma shothi la eSouth Africa bancane obhuti ngoba phela lana kuthiwe ubethola ama-DMs amaningi base kwabonakala ukuthi akube ne-ID ke ukuthi abahlangane labo sisi okubonakalayo ngempela ukuthi bazimisele. Hayibo mina sengifisa ukwazi ukuthi ngempela yenzeka le ndaba noma kudlalwa ngathi and kwakuthiwe in pursuit of number 5 le dina le ibisendaweni undisclosed. Into le yenzeka eminyakeni edlulile nje lobu kuqaliwe indaba ya number 5 bahamba labo sisi hayi bawu-10 kwathiwa futhi ke namathikithi lawa se-sold out engathi inamba ibikhuphuka impela. Hayibo kwenzakalani? Noma babona imoto lapha yakuthiwa naye yakho naye yakho base becabanga ukuthi kulula kanjalo. Number 5 uyolinda uFriday ngoba phela ngenze mhlawumbe iMonday ukudla yabo buhamba kanjalo ukuthi okay Monday kudliwa ibeef kamacele, Tuesday kudliwa ibeef kamayeni chicken, wena ke ule number 5 ulinde ngoFriday na yabo ukuthi ibhizinisi lifuna ukuthi ube nomqondo osheshayo ngoba phela mina ngiyabona ukuthi la umamkhulu akafuni number 5 kodwa makuvela izinto ezinhle kanje uzohlelelana engathi babakhe kulungile number 5 akeze ngoba ngiyayibona ivision nayo ivision yemali, ivision ehamba nemali phakathi. Kodwa cha ngisababaza ngoba bazi ukuthi ngempela bakhona labo sisi abakhokha le mali. Usongaya ukuthi uhambe uyikhiphe nawe uyizulele ngo-5,000 wakho yey yabo baba uMseleku udlalile ngabantu yikho nje uma ngabe emncisha i-oxygen ngoba phela uma ngabe hayi umcisha umoya udlalile ngabantu. 5,000 abantu abawu-10 bengashonani noma u-500 ke noma u-1,000 ke sithi ke phela shuthi ukudla ke 5K for ukuba unumber 5. Hayi sibosi bakwethu cha mina ngiyanizwela futhi ke nje ukuthi khona osayimisele ngobhuti la eSouth Africa izimo zinje alinde ukuthi uzoba unumber 5. Kodwa phela ngezwe omunye comment ethi vele bayeza abanye ngoba baba uMseleku uyabukeka ngathi kanti abantu bazimisele ngobaba uMseleku. Yey baba uMseleku indoda eshadile uhleze esho umacele ethi akashadanga yena nobaba oshadile. Wena usocinga ukuthi uzoba number 5 ho uyazenzisa shem.